Enkano manisi bisi na. Oh, enkano. Kola yo na bra. Kami isi ade. Sure. Enti na ye to aso no. Me kan bibi se aputo nkyere na dwene day by day onso nkyere na dwene. Na dwene mu na no. Obi a wo de ekoso na ni age. Yenu aputo so hu rockling no. Ka bibi ya ye no. Sa na Aseibu nkachanso anya fanso day by day ho e wo nyoma oba ye na oye no waye na se no. Ye papa ko dwantwa ye na se no. Na me nso de me kan ni na bom na me ba na ma fa musicians na e ba ye no. Okay. Me hwe the way a Kofi Kinata obi be ka se nko hye danye hilife musician typical to say the papa motie no obi ko woman no the hip life ni bia wom na okọ ha kakra na oye abeyefo ene nkwala na aba no nemum ye papa ko dwantwi won nchen fra no pa no ekosi anwumira ye pon nyina na Kofi Kinata wa ha ye man stage kra won free stage no na ya asem MC so on free stage na ya asem so obeti ase so be free stage because o hwe odo ma the legend ko dwantwi na on person obesi for person ye bibi me papa hu ni so odo no na oba he no nso no wa show odo kese a kire no nti me hwe se de Kofi Kinata no was busy with stage no so dey video na wa put on TV day by day na hwe Laud TV hat video say upload ye Kofi Kinata na obeti the American ase ye bon san still na no je na how trans ye nwie ma ne nto anwom ne so because o person we da odo so nko adi Kofi nti no so ba ye de obeye ye na ye extraordinary ye papa Oheneba kisi oto nwom kakra bi no se da bi ade ya san ye so ma foforo ba na achana kwasi ye ne de emu da ho a ye nei ojina mu ane ye jisi degrader de Kofi Kinata ye ne kura sa nti me hwa anwotofo na ho kan o de ba ye ne do so ma bebre de na me ye sure say nipa dodo na be ba na because bi ba ya nuru o mo so bebre na ba ya ma mo kwan ma nya kwan because of sense and body no ye hwe de papa Aseibu nkatia ma NDC mpanimfo MPP mpanimfo ensan body ano mo bo na na chese adaje ni mu kura nti o mo ba stage na ebi wo ho a na unya time kese ebi so nya time no kakra na ye hwe nwum krofo ne ketefo tumpan o mo ba ya na aye no kra behwe ti me de me hunu ya me so mani gye ho pa na me ka no na mo ye bo mu di mbone a ka be se o ene encha kra be se ye fre bibi trend na nka trend ba bi e wo bia na nka papa no ne ye nua no mo bepewo adan a o bo mu di mbone na se ogu o mani ma se na me hwe se na mesra adofo ne ahwefo ne atiefo nyina se mo share video no because ye bone anka wo ka ho asam adan ye papa na se ye bo ma ba so ye ba ye hwe no adidie mu a aye nkan fa ye ho se enye ye busuani na so ye ko ye no ye hwe se do mu se ye a this time no bi e bo no ho modern wa hohoyem ya da ye papa ne na busuafo nyina ko wan kasa minimade ba ko o kwafo ho se mene asori bi band e be sen ko kwautafo achapa sabre me na meto wo secular no me na meto ma wo na meka se kwautafo e ko e ye kodidi kwa ana ye ba kwa chese enuane no ase ye di puapum obi apese ache be 15 years obi apese ode aduane nkadinaduane bi kura ma na keke anyway nti kwaudie saa bo ye ne de da ka se o mo ya de e wo hu pa na aduane na chese aduane na to katre ma so ye nti ama kwawu ya damase pa se mo odo saa mo odo a efe ye ba ye unti minti se obi na mba bi na obi ai na hei fa afon bra fa we bra na saa basa no me ka no obi se na pepo no be de wasane so be dizenfo kwa ukuri ba pepo no be de wasane na jere se o pese wasane na asomdwe mu nti no obi an so pese wasane nti na jere se bibia ya bako nti adamu nyina mase ye hwe odo a ye ba ye mu da na di na efe kwa mo ti ahoho ya ase mo odo ntokwa ne basa ye ba ye hunu bi bibia ekoso se de esi ko no nti se wo hwe video yi na wahunu Laud TV Odehyie Keff wahunu me wa ha wahunu puto wahunu day by day a na kire se odo mu a
mo ye boni anka mo kan ti ye papa no mo nkan mai papa hunu sampa se bloggers na ba ye no ebi mo bo ma ba so dan ya mo maka ne de beba na ye de edi kan e pepere ye ho ye di kan because ye papa mo ene abusua ne o man ni nyina ye na ye fe eputo e de na nso ka so me ka o say your Laud TV so ana ye we e live your Laud TV ana say ye nu Aseibu Keff ono ne hotel room ana ya ba ye sa live e de free hanum say ebro nti mo wo so mo hwe no bo modern na fa o comment to ase o sen na sound na nkasa usi etie nka esi efa bo modern na ma ye hunu na ye hwe se ye di nkomo na atimi ayekama na meka se enne nipa ba ko an ka me expect no e wa ha no mo se enne Sunday obeba be pia no se pa de me expect that the lumba me expect that the lumba pa se sene that the lumba ene ye papa ko dwantwi etie ne de me expect ne se enne obeba because enra ye hu obi di se ye papa o se kwa me despite one East Legon executive club for no ye hu omo wa ha no se ya meka se omo ebae ye papa dampare ebae papa no be ya ade bia na o senka manwa ade kura no kura na ndi kan kura ka obae no no wonhye police atade obaduru ye no na ne mrantie ne nketesia ne ye se ye papa ba nti ye kwa akodi na chinti ye ne ye otwa omo we na be hia na no otwa no prise we na be hia na no otwa no prise ana omo ye se omo nyina ebu omo ho anu no omo di na chi ebra wo chia no odane na ni ehun se omo di na chi na one sign chese saade na wo ye no eye bibi a meka se eno nso eye mefena a kire se sebe obi kan se ye kan ya na ye ka se eye a se power drink na se minim se na menka no mpo ase se obi nya tumi a otumi abuse tumi ne na yi na minim ye papa dampare bebre ba pede meti enne enra ade a wo ye no wo ye papa kwadwantwi eye na se no me hu ne se papa na manfo ka se obre no ho asen because minim no from afar minim no sa but enra kakra bi a wo ye no ama me hu ne se em se de nkofo ka no ebe na me ba ko ye me nwanwa pa no do anopa no me hu se wo ba na ne men ne di na chi no a osan wo mo no na ni je ne ho akra me ka chiro bi se me hu bi da wo oba no no anko na drive all the way from Accra to Obokwa ha enko bi oba no convoy di na ni me bi di na chi because oye IGP Inspector General of Police onye ni paketwa na oba no yesen ke mi ono anso no bibia ne o matwa no ho ahia ne me hu se IGP na eba no because police ni na sebe e be ka so mo wo no o mo hye na se oba nipa ba akopɛ grand guide no ono nko na drive ye na osi pa oba park ne so okra no enye so osi form na ni image no na nipa nim kra nko bia hunu so na aba no police for no kra na guide around no hunu se papa dampare na eba no so ye born din ansa na afei amanfo ani ba mo se o ma dress they were in uniform make say omo guide eyi no omo bo ho ban ne ade but omo hunu so MC ni born din say ye papa akufu dampare aba ha no asa ya nsana police for the cry bi hu gate abura community center but omo born din na nsana afi omo mo gate no kura no e be pani pa kura he say eye hwan ya because where oba no na omo expect say IGP baba say na obeba no na oba ye no na woni ye papa de osai kwam despite ni papa kodwantwi no moti ho ene ahemfo omotiti ho sa no na osan ya ade bi wo ho unim omoti wa no hene bi ba to hene ne ba na animu na seat na ayema no okote na akire hwe se ho na papa sorry street no akọ ohene nche na wadan roma sorry bra animu mu na kuro ne yamodia na me hu dwure me se wonu oti sorry be pa konwa si ho nko bi afi no be fre momra nko fa konwa bra ye stand here nka commands a wo ma ne ho no papa no do enye politics ne ye there be politics ni ha ye ka ade a beboa oman ne nkankro ene wa wo hwe mi a me hwe yen ya ye tie yen ya ye hwe bi nyina no yen sua ne enye mfiri papa no ho se ka so bi wo bu a papa no ba bia wo bia papa dampare mi salutu eye wona na
nkan so a Odehyie Keff me salute baby a wo bi a saade na wo ye no se maama aba so amekra no na me nipa bonini enye politics me nkyerɛ sɛ me wo party A na party B ye ba ye no me nua day by day wabo ye papa Aseibu nkati aba so ye MPP ni so ye NDC ni obi ani me nkasa ntia ono so nkasa ntia sɛ me MPP ni sɛ me NDC ni me bo me papa akufo dampare papa obuo na wo show no waye na se nora ne de nya no nhyira ma ne mroso nhyira menya sɛ MPP na bebo CPP o PPP o nkomo ma nto aso na adwuma a waye ne ebuo na wo ma nipa no odo no me papa makoma abubu obi beka na menka na sa makoma abubu ai me homo ase papa panyini na babia ne dibe ne pempen so wo no na oba papa kwadwantwe yi ase enka nipa mu sei no obi a ho na nko obe show ne power ofro no osoma ho no wo yesei he na nko ma orders na se de papa ne si bebre ne ho ase so besom ahemfo no waye na se ne buo pa ode ma ahemfo no ene even kwala akora wo ho no na je se papa no mi hu asam kora afi mi nka nkire ne biem ahobrase obetena papa kwadwantwe nchen police ni ba akokora nyina na chi ana ne nchen ana baby wo no cross mo obi amen ma police for the man on person obi akora be hu se IGP enete ho no enti papa me bo di mbone anka abete ne mo mesra dofo se mu nyina mo me papa na so nte se yen kakra na ye ba bloggers na ye ba ye no ye se de osibu ade no ye hunu be ye kora se de nsimu ade mfa si ye share penyi na ye nafo mo se ye nye den yo because papa nyini sa na ni bebia ni tipen so na ni tumi a o wa de ama no man ni mu na koduru na de wo ye no wa ma ye hunu se de nsimu ade mfa nti asem betia media Laud TV ma menka asem ba ku bia na asem kakra bi me asem we me ka kire ewiase nyina nye Ghana nko a memfa se ewiase nyina ene ya nkasa ekura ede yefum enye kodwentwi eyi a me ba ya me first time me de ba kuwesu ni me de ba koni enye kodwentwi papa eyi a me ba ya nka me se san ya papa kodwentwi sa odoni pasa sa openi pasa msa nti asem we me ka kire ye nyina me serew no matter who you are me show say bro ho ase me nua Laud TV endo me hu ade bi we me papa kodwentwi ho na wonim me rare hoy meni esaje de ma me rare hoy ni say endo a ye streaming na ye twa videos ni ekoso na na me hu say abranche bi o hwa abranche no ho pa like we obi a o ma ne mben nso no wa be opese ni ye papa kodwentwi e photo no akwa na no aye no ho sa ase konfo bi o ni no style bi nti me shremo tese enyimu ni pa mu nyimu me hre mo mo yemfa nto nchen endo ade a papa kodwentwi ye no mani gye ne ho me re sa hoyi na me si de ma me re hoyi ni say utimi hu obi ase o ko nipa ne nchen kura na nipa ne mpese obebe no ase ono hu ni say ase ono level na wadru no ase wo ndru ho but ye papa kodwentwi wanye saade no because wo hwe papa kodwentwi ni level na wadru no metimi aka say Ghana nipa ka kabi na edu sa level no me ti kodwentwi nyom asempa na me papa kodwentwi me na mi sha enso papa obre ne ho ase omfa no de we a osi tie obeben onu obedi nkomo wo frɛ no kura na obegina no watie asem kura oyɛ den oka eche say me papa no oyɛ den obuade na ba je di say sa time na woka no na obi aba no so okyea ne wie na mo gina wodi ni nkomo na o se dan wani na cameras ni twa wo na mo ntwa wo bi as obi anka bloggers ne eben na cameras ne ben na no wo yese ma ni ba bi me ko ba bi we me de be fam opo wotina ne bubefu ne bu mfu oni oya nam adwuma we meka se yemu bi yewu enhye dan chesa but nyame adom wo ho na obi afro aputo ni program bi o mesramo ya mo mfa ase bi mame nti bloggers kakra mi ni mo no titire wo ne mi nuanom a mi ni mo me bo mama ne o chale program bi wa ha o nipa ne senka ye streami ma na nka ne ni beje ho na oma betimi aba na oma ba program mi so kro onoma obehu ebi ya TV so ana bibi na okobi okwa baby o hono ma se na ebesi aye ono ase we aponchi bi a ye de okobo nhwan baby so hono ma
ubedura sane ye ka bi eboy papa kodwantwi abaso ye tumi so saa ye ai mene woni em say day by day kuro ye ani ye call Christian Achu a program ye call ho no before ayen be koron bloggers ni bi say o mu koduru ono mo no omo kra ye mo kwan amo ne ne wo so omo ye nti omo tete gate na no omo tete na say obi ba no matwa omo fine ye call ye wura fie no akoche afie no ye ma omo ma yakwa aba bisa ye kwan so ne ye chom so ye free kumase ye bloggers na news ana aba no na meka say ye pese ye ba na ye kano me see enye ye see nti na ma ya ba okay omo ma baby plug yen light or ye plug light ema laptop cry de adwuma no omo ma yetimi so we eno ye de edi kan 2 omo wie ye no aya na sa ba agro enwumre ya krase ye ko yen hotel a ye gi ye ko na yakwakoda na omo frɛ se momro na ye wie mu aduane na ye se hwan mu aduane omo se mu aduane na ye se ya na ye se ye bedidi ya ma me omo se dabi se ne ma ba chia na mu ye we ni de ye ma ni di anya de amobeko nti na wo se ye kotana se ni edidi ye kotana se didi ye wie ya mineral ni ade omo san de ahyehye ayim se ye nyem fanko no na che se ye hu kura adwiri ye but ba bi zo ono ma beko akoduru wa kura wato wonchiri a wo we no nchiri no kura nutra nyi ya ye aha ya nchiri wa ndi obi kan se e kan hunti mo obi adi but wa se me obetimi ya me de me ya puto akunu metempa me video ni da so da ha kan ma dwe se ebeye beef e wo me ni nipa ntem kura kan me fa hunim artist e ba ye nyina bloggers ese obi epe news no akoba okay masa ye yonko blogger o enye ye wura na ase program wura na ase party wura wo me se wo pie ni pagu no obobi na batwe no opin bi na me se oh ofa enya ntokwa na ye ba na wa ha se de wasi aba wo cover news ni nyina ye ba ase ye beboa hey sabe mpanimfo anim wajimi ana hey de me nkwasi asem na aye no me se wo che Jack Chan nyasa we se ma me mondi aka me bo ni din ka sa drop video ni biem na de na wo ye no hunu se mpanimfo a chen sa titire a chen ye no omo nyesa omo ahobrase opie ni pen na wasan se matwo bi di na chi na menim se bloggers ye use matwo tiapu e na so omo nyina mapa matwo na matwo na ba wona wo se no wo ya magi camera na afiri wonsam na me se wo je camera na ade akoye dey wo ti magi ato atwene na me se da bi ade amoye enye ne kwan so no pie ni pegu mu obia e me ya so ma mo ni obi kora beka se mabo mi tim na meka you experience ni bi because say making ukoduru baabi a adwuma we mu ye kura teacher na ahofo we kura na uduru baabi a yetumi so omu so ohene me kokoduru baabi na say ebi kura ho no na ebi a event bi na ye ka say Aputo TV wa ha no ma aya na manfo kura adwen say ase eye machine kese bi ana me dia banting ke yema me kwan bi a canopy ba kura ye ma me na me obekom na camera ba ko pe bi ne kura me ene bi akwala ba ko pe bi na me ni mi na mo enya bibi huhu bi aba oti din ne se ne nipa kura pese Aputo TV wa ha na che se eya ho a ba bi so ho no ma obekwa koduru no anhwa ne ye kasa Aputo TV wa ha no ma anhwa kura na ono so ne hwan na afi eya ko ndi up and downs onim se ye papa bi firi mu okumase na ban bi bo eno ni no mi oni ayira huse bi ya bia na ban na elbo no ana ye se wo ye fa video ewo nipa na auto nyum so okura mic e auto nyum hey nkame na camera ne da so kura me me we na wo se odane na ni ka kire bansman se munya me kura me kai munya nyum no bo akwa we ya nkwa no okura me kai so ma akura be ma won se we ni kura fra yi na se ana me we ti o kan na me se na wo come live band channel no so a enkofo a ya na omo pese nka me ba betwa wo mo na me de wo mo numbers ato so na atinya ya advert ma omo ma enkofo atinya mo programs no ma se ne gini wo nti me ko na me fa me camera na ko but enei meka se on head anya madam for sa ba to ya madam fo enei o nti obehu nieme ye no
nti wei ama aya na ka bibi kyerɛ me ana sɛ ka bibi kyerɛ yi wa wo hwɛ yi nyina sɛ enhunu sɛ memeni aputo no ansa na wo bɛma no obu a wama no obuo enhunu sɛ wei ane your friend Laud TV no ansa na bɛma no obu a wama no obuo enhunu sɛ wei ne your friend day by day no ansa na bɛma no obu a wama no obuo then bi mami wuram ketuwa bi wano si de omo bloggers a wohu omo agye din nyina no omo hyase free say started small send yen ya starting yen esa but I say what now can de na wo kan ya obi wo ho a ohunu sɛ ukura phone mami address issue we pa yi di padodo no hu sɛ ukura phone na utwa no mpɛ sɛ obetwa adenti onim sɛ ɛyɛ phone de MC bo okuro timi di watem all because ukura phone but phone no ebi wo ho a sɛ de wo yɛ no setup na wo de kɔ ho no enye setup bia na atimi pagya onyoma nyina free de ko program na asan na ehu ya jo atum baby wo na use your laptop as a connect phone with Wi-Fi yeah no streaming because sometimes on the camera no e na ehia cable na dem nipa nemu a obi kura timi tia so na ate emwa nipa no Wi-Fi na emwa nti wo ha phone na ekura no connect Wi-Fi na ama live stream no ai easy but obi onya hunu say the fact say ukura phone no omu ade bia wo ye bia ai Laud TV ade o hunu say enne phone your phone your ton 280 million sir cameras here share sanko fu mu aya na kuro mu yes no e be 50 1500 e be 1500 na obi kuta phone because of technology now all pen tem no dey dey also yenti kuta phone e be 15000 e be 18000 e be 10000 ana what feeding information and say ne software nyina wo ana ekura no ana oye de oye media ya na nka me hwehwe say event organizers na ebia accreditation bi ho nti nka wo ba beje accreditation ye hunu ba bia wo free ba and then na wo be ye wayi na say phone kura wa wo kura accreditation ni bi na instead say be hwɛ yen mu no ye nhwɛ yen mu obi a na na champion ba stage okuta ne Nokia 3310 bi opeso oba no betwa bi di to no phone so na wo ka say na na champion ba e na me wo ho no sankofo no mu ni akan omu nyina de wo mafra ai meka say bloggers na wo ma ba bi okuta iPhone ebi kuta iPhone 14 ana odi twa ai no event no nti iPhone 14 Google na hwe no bo sesi what I say obi kuta iPhone 13 Pro Max nya de na kura no na odi twa na bi obi kuta ai bi your friend say camera bi obekom na ebe 25 million ana be 20 million but because ono ne de ne camera nti ye bu ono ne de ne chain de ono okuta ai na phone no nti what is happening with Betu man ehia me pa ya na ha me because program a obi timi underrate wa to the sense ase o twa video no de ho na tawo na wo twa o twa de ato so ahwe aka se but nti nipa ne so hu nipa ban no obi okura na okura company tag se na okom okura obi wo ha na e bia on person obi show ne ho of nation ne bag mu but ubusa na obetimi ayi aba but ye ya me na koye bibi se okura phone na onya blogger and I say onya professional blogger but the technology no move into small village the bibia na nya kese se be cover camera tin first na o GBC cameras akese bia na dey cover information and on say BBC no other stations no come use bi wa kete bi okura just button and I say tag to set microphone but information ho nyina no befa eno no nkyere se onya blogger na say onya professional e bia ka de corona wo use no bo say the menu put o ka kere wona cameras be 10 and 20 jina event na say e cover ni nyina bet ukura camera na obi under 20 mesram say be kura be nipa no mpacho o station be and o media house be and sana say mo pamo na say o be security and say o tag kura na say tag na say company tag e wo ho no e wen and o ID card no issue emre mi ko event mi modi na mi refi mi tag ofie yebusa me say me de phone twa na obusa me say oyi we me to moto ma hu me ID card was dum camera na ho na me dum ni be me ni asam ka amba me ni asam ka because anya be na be say ko Laud TV na o da be waste of time say enche bia on say 12 abo ana ye ba yie wo say ye hwe na ye dress wo say ye ko yie na se ye ko ye set up na yetimi e de live se ne ye de ebro wa ye de ebro say anye live mpo a meka se yetumi etwa de bekoso bia na
later yɛde ni nyinaa yɛde ebrew na otimi ehwe bi na put mami address issue ketu bi on say de cancer bloggers no omu bubi che bi no mamu mu bi nche bi because be he no bloggers no omo pe news no ba no pa na kiki ye na aboso no mu nyina akọ obeto enu na aka Laud TV aputo ye na ejina program bi ejina mu Saturday Sunday even Monday kra ka ho abo say ejina mu a ko ise program ne e be kwa wie en so be he no dodo na we ba ye no mu nyina akọ obeto enu ejina mu nti yesra me se mu share ya na ntesa wo program bi anauti program bi nka na pese e ba na e be cover ma wa enye bibi hu head akora in charge o gidigidi bi asa ho so nimza o de Laud TV ne number no wo hwehwe ne channel no so a obehu wo ho no ja comment kra weba ai na obefa na why we say babia Ghana ha babia ye kona brongo nyina akoko streaming ade ho no mo anya asem ketua ye nam meka say ye different channels aputo na wo hu aputo TV aputo media aputo live band music na yi na hu nyina na ya nti he oba Laud inso a Laud TV na okọ Obrempon TV ni nyina ne de keka hu nyina no guitar lessons ni ade ewe ni nyina no ono so ana tie ye nua ba ma day by day ono so na ewo ho no no afei osan wo soloku bi channel bi so ho no ma Flash 1 TV ni nyina ono so ana wa nji ye fa odwumadi na other bloggers ye ni mo mo no ye from nyina be ka ho na ye fa odwumadi a possibility say e be trend no high ye da say ye do see ha no say we dey we ye friend ohoho to abontin punum channel na nyame dia so be sign out maba sign out bo ma sign out baba baba yes peni gari ya nanka suasa na we mama kan sem ba ko na me fan che me fans day by day channel mi amini mu amoni mu na kumasi fo mi cheche mu se de menu apeni kan o be panchi apa se de menu apeni kan no so pese e bia wo ye event bi wo ware so sisi a e bia ye ntwa wedding na ntwingu pen drive so sisi a sa na mani nyina no sisi a ye de etwam sisi a wo e bia so ntwam ni ama ya de kala so ya kala no me ye pa madwuma me ye no me kotwa event na me de good drive so na me de amount but eno achiri no ba bia we no na ya san de ato online amount pen drive no yira kra na okoho am sabe kan wa de na nye se etwam se bia etwam me patch se wo twen gu pen drive so e bia na ayeden ayora nti wo pese e be cover we yie ma wa bruchire so ohu menua Laud TV ohu aputo TV ohu day by day channel a wo send no na mama ya be reply we no be di nkomo bibia opebia e be streaming live na e dey amount